Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza, nizere ko umeze neza, nizere ko uri amahoro, ariko kandi niba utameze neza wihangane, muri ubu buzima niko bigenda, ntabwo buri gihe bihora byakunze, hari igihe byanga, ariko icyo ubusabwa nta kindi usibye gukomeza gukora ugatana, aba ari ikibazo cy'igihe biba biza agenda neza. Turi ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2024, turi kuwa kabiri wiki cyumweru. Ubwo rero nizere ko aho uri hose uri amahoro ndetse biri kugenda neza. Niba bitaragenda neza ukomeze wihangane, ukomeze usunike, ukomeze ukore, ni ikibazo cy'igihe bizagenda neza. Nitwa Jean Bosco wabayisenga, mumaze kubimenyera hano kuri Sawa TV. Buri mu gitondo tuzindukana amakuru abagezweho, amakuru ubutasanga handi n'umwihariko wacu, na handi hantu ushobora gusanga mena ayo makuru usibye hano kuri Sawa TV. Ubwo rero nyemera tubane, nizere ko amaze gukora subscribe niba utaranayikora, kandi igihe ni iki ngiki ngo tujye tubana 5 kuri 5. Kora subscribe, ufungure notification, ukore like, uduhe igitekerezo ndetse kandi usangize ni inshuti zawe. Amwe mu makuru rero turamukanye ni menshi agiye atandukanye, by'umwihariko ya hano mu Rwanda. Ubundi ukimara kubona cover y'iyi foto y'inkuru yacu, ukimara kubona iyi cover uhita umenya ko ivumbi rigiye gutumuka. Uhita umenya ko ibintu bikomeye cyane. Ivumbi rigiye gutumuka. Umuriro ugiye kwaka. Ni ikiganiro nkurarikiye gukurikira mpaka ugisoje, kubera ko ni ikiganiro tugiye kugaruka kuri amwe mu makuru ubu tigeze umenya. Mumaze kumenyera ko hano ari twe bantu ba mbere to breakinga amakuru agezweho, nitwe bantu to breakinga inkuru zigezweho, nitwe bantu to breakinga inkuru zanyazo ku gihe, kandi noneho tukazi breaking ari nyinshi. It's a breaking news. Ngabo Robeni ashobora guhindurirwa inshingano muri Rayon Sport. Wasiri ashobora guhindurirwa inshingano muri Rayon Sport. Eto Mupenzi Eto ari gutegura derby. Yego sibyo, ibyo byose uraza kubimenya, uraza gusobanukirwa neza. Iki kiganiro ngiye kukubwiramo amakuru utigeze wumvira ahandi. Ni ikiganiro ngiye kukugezaho ibyo utigeze wumvira ahandi. Ndahamye neza ko nitwe bantu ba mbere tugiye kukubwira kuri Ngabo Robeni. Ese wari ubizi ko Ngabo Robeni ashobora kugirwa umuyobozi ukomeye muri Murera? Wari ubizi? Ese Wasiri ukuyipanza akazi, nahoze mbivuga mbabwira ni mwabasore mwe b'inyarugenge mwipanga akazi. Mwipanga akazi, hari igihe wipanga akazi ukagiriramo amahirwe. Uyu muvandimwe ngo ni Wasiri yipanza akazi. Yipanga akazi, yigira umuvugizi, yigira nde? Ngabo Robeni turamwibagirwa. Ubu match irarangira tukumva ko umuvugizi wa Rayon Sport ari Wasiri. Yipanza akazi, none birangiye bigenze bite? Birangiye bigenze bite mwabantu? Wasiri nyo Wasiri umaze iminsi arwaye ngo nuba aracyarembye kubera ngo serumu Mugemani yamwandikiye muganga wa Rayon Sport, ngo ararembye rwose. Ngo kubera ibyishimo ari guterwa n'uwitwa Foringanye. Uyu Wasiri rero nawe yipanze akazi, none birangiye agahawe. Ibyo byose nibyo turaza kukubwira. Muri Rayon Sport harimo nandi makuru menshi turaza kukubwira, ariko no muri Nyamukandagira Mupenzi Eto we ubwe ngo ari kureba derby akavuga ati Murera hasi hejuru, vuta ni kuvuta. Nahoze numva abavandimwe bavuga ngo niba ari ubaya ubwera. Witwa Mundayise official. Birakomeye cyane. Birakomeye cyane muri Murera, ibintu birakomeye. Hanyuma rero nibyo ngibyo turaza kuba tugarukaho, tubirambure neza, tubisesengure neza. No muri APRF Rwafa rwose nimugoroba nabivuze ari biri kuvugwa, ariko noneho it's a confirmed. Niyo mpamvu ngubwa ngo hano tugomba ku breaking, nimugoroba nabi breaking, abandi nibwo bari kubivuga. It's a confirmed. Equipe ya
ekipe ya APR yamaze kwangirwa kuba rwose yasubikishwa umukino wayo na ekipe ya Police. Bivuze ngo ku munsi w'ejo ivumbi rigomba gutumuka i Nyarugenge hagati ya APR ndetse na Police. Munyemerere mbere yuko dukomeza n'aya makuru yose ngarutseho, ahubwo tubanze tuvuge make ko yari kuvugwa ku mugabane w'Uburayi. Ku mugabane w'Uburayi ndetse no muri Aziya rwose, hariya muri Aziya bakinaga cyane ama ekipe arimo Al Nassr ya Cristiano Ronaldo yagendaga akina rwose yigaragaza, ariko bigenda byanga pe, bigenda byanga ku munota 99 nibwo ekipe ya Al Nassr yakubitwaga igitego cya kabiri, biba ibitego 2-1. Iyi kipe rero ya Al Nassr yakinaga na ekipe yitwa Al Sadd, maze ekipe ya Al Sadd itsinda Al Nassr ibitego 2-1. Al Nassr niyo yari yakiriye. Cyo wamenya muri uyu mukino Cristiano Ronaldo ntabwo yigeze atsinda igitego. 11 ba Al Nassr yitwa Bento, Sultan Al-Gham, Ali Rajam, Ayamerik Laporte, Salim Ahmad, Abdul Al-Khalbar, Marcelo Brozovic, Talisca, Angelo Gabriel, Sadio Mane ndetse na Abdurrahman Gareb. Bisobanura iki? Witwa Cristiano Ronaldo ntabwo yabashije gukina uyu mukino, ekipe ye ya Al Nassr iba itsinzwe uwo mukino. Menya ari uko yamubuze. Cristiano Ronaldo muri Espagne Sevilla yanganyaga na Osasuna, muri Italian Serie A Atalanta yatsindaga AS Roma ibitego 2 byose ku busa. Amakuru rero ari kugenda avugwa ku mugabane w'Iburayi. Makuru ari kugenda avugwa ku mugabane w'Uburayi, ekipe ya Manchester City ngo na nubu ntabwo yari yabona nyine umusimbura mwiza, umuntu ugomba gusimbura Rodri. Ngo kugira ngo iyi kipe ikomeze irusheho gutanga ibyishimo. Ese Rodri Rodri witwa Rodri ngo byakomeye rwose, ngo ntabwo Pepe Guardiola akirimo arirwa mutekerezaho rwose, ati reka ati reka. Rodri, ekipe ya Manchester City rero ikaba iri kugenda ishakisha hirya no hino ngirebe ko yabona rwose umusore ugomba kuba asimbura Rodri Cascante. Umusore witwa Fabio Vieira wari umaze igihe adatsinda rwose muri Porto n'inizanyo ya Arsenal. Kera kabaye yaje kuba atsinda ibigitego rwose muri shampiyona, atsinda igitego kandi ubwo no kuwa kane yari yatsinze. Byumvikane ko nyine ibintu bimeze neza cyane kuri uyu musore witwa Fabio Vieira. Fabio Vieira. Hanyuma rero ikindi ushobora kumenya si ubwo ku mugabane w'Uburayi sibyo twagarukaho, tukimanukira mu miriro. Tukimanukira mu miriro rwose y'Inyarugenge. Imiriro y'Inyarugenge. Reka twigire mu miriro. Ndabona ku mugabane w'Uburayi ari nta kintu kidasanzwe gihari, gusa icyo ushobora kumenya hariya ku mugabane w'Uburayi wenda nasoza nakubwiye nuko uyu munsi shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza iraza kuba ikomeza, ndetse amwe mu ma ekipe araza kuba kina. Ipswich Town irakira Crystal Palace, Leicester City yakire West Ham United iyo saa 4:15. ni mu gihe kandi ekipe ya Mallorca muri Espagne iraza kuba yakira ekipe ya Barca maze igihe itakaza. Hanyuma ku munsi w'ejo nibwo hari imiriro mw'abantu mwe, ku munsi w'ejo imiriro izaka, imikino ikomeye rwose izaba iri kugenda iba.
ku munsi w'ejo icyo ushobora kumenya, ekipe ya Everton izakina na ekipe ya Wolverhampton Wanderers ku isaha 3:30. Manchester City izakira Nottingham Forest imeze neza. Newcastle United izakira Liverpool. Newcastle dukoreye umuti igakubita Liverpool. Ibi bintu byo gufata amakipe yose ugakubita ngiye simbikunda. Liverpool yafasha amakipe yose igeze no kuri City rahonda. Numvaga City igomba kuyagarika. Soton izaba yakira ekipe ya Chelsea. Imwe muri game ishobora kugora Chelsea. Imwe muri game ishobora kugora Chelsea. Yego ni Soton itameze neza hanyuma, ariko bura gukina na ekipe hanyuma biragatsindwa. Kuko n'ikimenyimenyi imikino ibiri heruka kubahuza, heruka guhuza Chelsea ndetse na Soton. Iyo mikino yose Soton yarayitsinze. Soton ni imwe mu makipe agorana cyane, noneho iyo bigeze kuri aya makipe manini ubusanga yigize ukuntu. Soton rero izaba yakira Chelsea. Ntago ndi kubona Soton bikora gatatu kikurikiranye ikaba yatsinda Chelsea gatatu kikurikiranye. Ni mu gihe kandi ku isaha y'isa 4:15 ekipe ya Arsenal na Manchester United, the Red Devils zizaba zitana mu mitwe ya baba. Simeruka kubona Arsenal itsindwa na Manchester United kuri Emirates Stadium. Nukureba Arsenal ifite abakinyi bayo bose, Manchester na United nayo nuko byatangiye kubara. Nukureba uko bizagenda kuri uwo munsi. Kandi ejo nyine Aston Villa izakira ekipe ya Brentford. Ni mugiye muri Espagne Athletic Club de Bilbao izabiri kwakira ekipe ya Real Madrid ku isaha y'ine zuzuye. Ni mugihe n'ubundi mu Bwongereza FA Cup batomboranye muri round ya gatatu, ariko bimwe mu byabaye cyangwa se mu byavuzwe, bimwe mu byavuzwe rwose cyangwa se byemejwe nuko ekipe rwose ya Arsenal yatomboranye na ekipe ya Manchester United. Nuko ngo zirahura muri uku kwezi kwa 12 no mu kwa mbere zongere zitane mu mitwe. Yitwa Arsenal nizaba yakira ekipe ya Manchester United kuri Stadio Emirates. Emirates Stadium. Ekipe ya Arsenal rwose igenda yigaragaza hamwe na Manchester United. Zigenda zigaragaza. Zigenda zigaragaza rwose, zivuga ziti ibintu ni sawa cyane. Tireka turebe uko ibintu twabishyira mu buryo. Subwo sibyo twagarukaho nta kindi rwose ku mugabane Burayi nsize pe. Ubwo icyo nsize nuko nyine atari ibya danje. Hanyuma icyo ushobora kumenya muri kandanda z'inyarugenge ni zandani. Abantu mumaze kubimenyera ko kuri zandani rwose tuba turyamanya amakuru meza cyane yayandi twihariye y'umwihariko kuri twebwe. Reka nihute nere gutinda. Yitwa Ngabo Robin, nushaka umwite Ngabo y'Icondo, El Tigre, El Maestro, nandi mazina menshi ushobora kumwita ngo El Pistolero. Ibintu ngibyo Ngabo Robin cyangwa se Ngabo y'Icondo, umuvugizi wa Rayon Sport, umuvugizi wa Rayon Sport rwose. Icyo ushobora kumenya kuri we nuko kugeza uyu munsi magingo ya makuru ahari ntabwo byamaze kuba confirmed. Nanone tujye twumva amakuru nk'abantu b'abasirimu. Ntabwo kuba nkubwiye ko amakuru ahari ari kuvugwa bisobanuye ko byabaye confirmed. Ari je deal biri gukorwa ariko itarangiye. So iyi deal iri gukorwa iri no gutekerezwa. Uwitwa Ngabo Robin, Ngabo y'Icondo, yitwa Ngabo Robin niko benshi bamunzi, cyangwa se umuvugizi wa Murera. Uyu mugabo, uyu musore rwose ukiri muto, uyu musore nta gihindutse araza kugirwa SG mushya. SG mushya wa ekipe ya Rayon Sport. Bisobanuye ngo yabasimbuye nde? Yabasimbuye nde mw'abantu? Yaba asimbuye nde?
SG mushya wa Rayon Sport yitwa Ngabo y'Icondo, Ngabo Robin arabasimbuye nde rero? Ariko nyine icyo ushobora kumenya ni kimwe, nuko ekipe ya Rayon Sport ntabwo yari yabikonfaminga, ni ibivugwa ariko bishoboka ku kigero cya 90%. Ni nk'ubwango bishoboka ku kigero cya 90%. Ni diri bigeze kure, ikiba cyayica ewana ubwo aba ari cya kintu cyanyacyo pe. Aba ari cya kintu cyanyacyo nyine gikomeye pe. Aba ari cya kintu cyanyacyo rwose gikomeye, nicyo gishobora gutuma Ngabo Robin ataba umuvugizi ariko nako SG. Ariko amakuru nizeye neza cyane pe, amakuru nizeye neza cyane magazeho nuko uyu Ngabo Robin agomba kuba agirwa SG mushya wa ekipe ya Rayon Sport. Ndayizeye ndayizeye tayango nukubeshya, na amakuru nizeye magazeho. Nizeye 100% ashobora kugirwa SG mushya wa ekipe ya Rayon Sport. Ushobora kuvuga ngo umuvugizi ashobora guhita abanderero, yitwa Wasiri, yipanze akazi turi kubiseka. Wasiri yarakipanze ariko arakipanga none birangiye abaye umuvugizi wa Murera. Ubu umuvugizi wa Murera ku kigero cya 90% nawe nuko ngo igihe icyo ari cyo cyose Wasiri na Ngabo Robin yagirwa SG, birahita bisobanura ko n'uwitwa Wasiri ahita aba umuvugizi wa Murera. Arahita agirwa umuvugizi wa Murera. Ko bimeze mw'abantu mwe mujye mumenya ko abantu bipanze akazi. Dore uyu mujama yipanze akazi turaho turi kureba, ayipanga akazi ari umunyamakuru usanzwe, kandi kuba umunyamakuru muri Rayon Sport nta kintu cya danje kiba kirimo, nta kidasanzwe. Ariko kubera urukundo yagiye agaragariza ibintu, cy'umwihariko nyine urukundo yagaragarije Rayon Sport, yaragiye arazamuka ku buryo ubu ngubu rwose ari gutekerezwa nk'umuvugizi wa ekipe ya Rayon Sport. Bareyo murabyakira mute? Izi mpinduka murazemeye? Niyo mpamvu bazita zandani. Ntuzajya ubona ikiganiro nanditseho zandani ujye umenya ko ari habari za ndani. Ndani iyo ngiyo ndani kure cyane. Abagabo bipanga akazi turaho none birangiye abaye umuvugizi. Akazi nakabonye gakomeye. Sawa rero, ngaho ni mu muhamashyi munamwakire nk'umugabo ushobora kuba umuvugizi mushya wa ekipe ya Rayon Sport. Hanyuma tunabashimire cyane ngewe mbere yuko nkomeza muri APR. Ubwo ibyo muri Rayon nabivuzeho, ejo barakira ekipe ya Muhazi United ku isa moya zuzuye z'umugoroba. Ni n'umukino nta gihindutse mushobora kuza gukurikirana hano kuri Sawa TV. Mu by'ukuri muri Rayon Sport nibyo, ahubwo munyemerere nsohoze nshimira abantu mudukurikirana. Sinzi uburyo nabashimira. Murabizi abantu bakoresha YouTube buri cyumweru batanga raporo y'icyumweru cyose, ariko mwumve ko
abarenga 17,600 muri iki cyumweru basuye channel yacu bareba ibiganiro byacu. Nkwango kuva ku itariki ya 25 z'ukwa 11 kugeza ku itariki ya mbere y'umunsi wejo nyine ku munsi wejo bundi. Yego kuko uyu munsi turi kuri 3 abantu barenga 17,600 mu byukuri basuye channel yacu. Ntabwo nzi ngo nabibashimirane likes zirenga 340 mu cyumweru kimwe bro. Shares 62 abantu barenga 62 baradusa bakoze share mon chers amis basangije ibiganiro byacu. Ntabwo nzi ngo nabashimirane. Video imwe ikundwa n'abarenga 340 ntabwo ari ibintu biba kenshi. Ntabwo nzi ngo nabashimirane. Mu byukuri ni iby'agaciro kuri twebwe kuba byibuze tubona channel imaze ibyumweru bibiri abantu barenga 17,700 bakaba bayisura mu byumweru bibiri. Uyu munsi none tukaba dufite abantu barenga 6,800 bamaze kutureba mu masaha 28. Ntabwo nzi ngo nabashimirane n'iby'agaciro mu byukuri. Ni mu bikoreye rero iki cyumweru kirangire twujuje abantu 1000. Iki cyumweru kigomba kurangira. Reka ndeba abantu tugize. Dufite abantu 774. Ego 774 abarenga 27,800 mu byumweru bibiri bamaze kutureba. So ni mu bikore rero abangaba 226 bari kubura kugira ngo twuzuze nyine abantu 1000. Ni mu bikore mwabantu mwe iki cyumweru kirangire abantu 1000 baramaze kuzura byibuze kuri derby kwa gatandatu guturuka ku isa 8 tuzaba turi muri stade. Tuzaba turi muri stade rwose. Ngira ngo murabibona ko tunakora kuko nko mu cyumweru gishize twaprodinze ibiganiro 22 short 5 live stream imwe na post imwe abantu barenga 17,000 baratureba rwose. Mukomeze rero mudukunde mukomeze mubane natwe. Hanyuma rero ubwo muri APR nsoza rwose nsoza muri APR. Icyo ushobora kumenya muri APR nuko ivumbi riri gutumuka muri APR biteguye derby mu buryo budasanzwe. Icyo ushobora kumenya abariyo bose bafite ubwoba kuri Mupenzi Eto ngo yaba ari Nyarugenge mu buryo bw'ibanga nibivugwa. Iyi nkuru sinyagaze iyo nza kuba nyagaze mba nzanye video ye ari Nyarugenge murabizi ko uko dukora. Ariko amakuru nizeye nyesha bamwe mu bantu b'indani muri APR ngo nuko Eto yaba ari Nyarugenge. Niba ari byo I'm not sure, ntabwo nabizeye 100%, ariko Eto Mupenzi muramuzi mu gutegura ni mubaya sana. Ubwo yari ari ku ngoma ye ari gukorana na Adiri abariyo barabizi ntibakandagaho bahuraga na APR ifite umutuka ariko bagatsindwa. Ekipe ya Murera ngo ifite ubwoba bw'umugabo witwa Mupenzi Eto ngo ari gutegura hirya no hino za ucamburiyo za hani Nyarugenge murazizi. Ariko kandi n'uwitwa Gacinya Chance Deni wa Murera nawe ngo mana nyagasani ngo ari kureba ibintu akavuga ati niba Mupenzi Eto yaje reka nze maguruke. Ubaya ubwera niko uwitwa Gacinya Chance Deni ari kuvuga ati ndazikubita ndafata Murera nyishyire ku gasongero mfate APR mpondagure. Uwitwa Mupenzi Eto rero n'uwitwa Gacinya Chance Deni turi kwibaza ngo ninde ufite imipango ya nyayo atari yindi yo ku waya gusa. Hanyuma munyemerere mbashimire soreza ha ibindi byose murabizi ko ibituba tubigarutse mu buryo bw'incamake. Ibindi byose ku mugoroba ndaza nkabisesengura nkakugezaho amakuru agezweho. Hanyuma nyemerera ngushimire by'umwihariko wowe wabanye natwe ndetse kandi wakoze subscribe. Nitwa Jean Bosco Bayisenga ndagushimiye cyane.